Amasani si YouTube channel ana vi ho zo se na bonon si bai tu hin parso ta zo nungin Michael pu Michael lam za thang to Thuphon pu ki zo cha ti dinga Thuphon hin nei ki diu hin amazong le set kol ning lia awa le len emitia ding in thupha thu si tium lovin Thuphon ai nei ding hin apat na ding in April date som thum ni khoin kalam kai teu ti ding ham ilam kai teu ti ding ham su group lam kai te to Government of India langa ko na interlocutor AK Lal kitipahin Delhi khopia sota zingka pat nila chan tini tantin ki holim na anewin hita ki holim now ipi resolution them solution ipium them kinem naum them ti mai kala ko na hin ngai diu le adang tam ta hin ngai la diwin ki pau me Michael tu ni Thuphon ni the ki dinga yumzin kêu cái chụp ấy pomun ni la pa ai le Michael Thuphon lang lut pai tin na Thuphon akhat na dingen tu chung 30 April 2026 na Delhi khopia su group lam gaite UPF le KNO lam gaite to AK Lal aki ho now na hisi aki ho masangu le aki ho sungu wana ipi ki ho dinga Thuphon ipium theam ti hin seo SOO group ho thu hi amon on ke so tho taw en postmortem ga tha bol ke na ga sei kit kit yaw hi amon sei si amon dem amon niel kal to ke loading hin sei nom lo ta thi khat a hin ai wangin da nen do ji chun a ami pi chu thakat khat ki ye hin ami pi chu khole weng ke bang phung le chang ke bang paw le ham ke bang zat pun zat von ke bang ngen ki ji chun amina chun a chom chom ki pom jong le ami chu ta khat hi ji chun sei lo thei lo khat hong hi kit ji SOO group ho hi government of India to government of Manipur jaw na ke ho hi tu chung ayong chun government of Manipur representative ayong chun home secretary ti home commissioner Asok Kumar azawin chuteng le ADGP intelligence pitai Asutos Sinha ama chu zaw kinin chuteng government of India representative achun IB langa ko na joint director Rajesh Kamble hin chuteng le ikhat Northeast advisor ti tawte interlocutor ti tawte cha pang Ajit Lal ama chu pangwin cha chun tripartite talks ti in SO group ho chu KNO delegates amovin UPF delegates amovin UPF azong chun cookie site le zomi site amovin abon wa za form so ke under the same umbrella platform chun abol so ke win ti chun ke win he chi chui mu bang wa chun amo release a chun 1st May 2026 a chun release khat han so win sauta 3 pages release khat hong son chi chu event na hi le major demand to tawite union territory with legislature he chu separate administration ai lo le he chu justice a kumthum tabang hi hong sak jing pau ai milang si chen SA with UT in the form of Pondicherry under Article 239 he chu justice a hitai he chi mu teng le bo chun mi 200 plus val thi na hi safai sti di ha asu bu hit ding hi bo justice mu bet ding hi SAUT hello hot chu justice a poitia 3 years tabang in sei jing pau chu emi hon sei jing pau chu iga ve na ile chun tu chung atok chu wak chun ni bet ki na ile ama sa in jong release an bolvin Indian government current policy in a phalpoi ti chu government of India side da AKM Shrine phata ina sei pe wet tiwin tu chung a hin Ajit Lal nin han tu to kilon hin first talks pa chon nei win hi chang chun ni bet ki na ile status quo abang chu kanung che ki thailo diu hi tai Manipur administration no ya chu kam thailo diu hi tai ti chun phata chun ki che che na chun UPF KNO talks delegates so chun ka sei yuwe di ba chu sei win chu teng le
British khang laya ko na chunghangam hi hill area hi administration pa hi separate na kan sing wa hin independent India in zone article 371C achun hill areas committee ki ti khat 1971 chain na pivet ti cha sei ke nevin hichi chu political talks pa manipur su ke loading boi pi pau chuin a ke lo le chun SAU ki mo lo de ke lo le chun justice mo loading ki na kum thum bing wen na sap pau chu vet na hi le chun ai thei lo dan pa lang zo hi ong ki lang che tan na sei thêm lang le explanation su thêm lang le mi emotion sentiment su down na dinga ai lo le pi ha thoi dam na dinga a phalang langa ki sei da bang dan in leng do tan choi a ki mu chen che jing tan chena vet sa chu phe mi ti ai le manipur su kya SAUT del ding ki ti pa chu hoi tai vet na hi le chun demand chu fulfill hi nai lo ja chu under negotiation hi ja chu sei the hi nai ti mana ki sei wa nga chu basic principle of negotiation talks a pillar a khom chu I phami ti le India constitution dung ju ya chu kom diu police army ka kap lo diu chu teng na manipur ka su ke lo diu Indian law kai khat diu ka tu cha diu violent activities khat cha ka bol lo diu ti ho chu pillar of the negotiation or talks ai lo le table ahin it's a pillar la chu manipur su ke loading to abide by the territorial integrity of manipur ti pa chu zao hi it's a pillar home pa chu preamble la zao hin it's chu sei thema wa sei su sei to wa explanation za za pe wang wa chu subsequent talks a hi vet na le abana bana first talks a yong chun SO hong ki extend jo chun September 2025 hong ki extend jo November talks a yong chun government of India chun a hi thelo dan clear cut in a sei pe win tu chunga yong chen vet ki na hi le hi cho chu phata chun a sei pe win na ki muin a hi wang chun hi chi demand ki bol pa SO yong chu under negotiation khat hi ji chun alet aniaw thu chu ma hin political settlement khat pi ding ti government in agon ji chun uh, state su ke ding chu hitalo union territory yong hitalo hichin a hob lo manipur su ke lo wa chu solution khat pi ding ki ne ma hi ji chun hi cha chun political solution a chu ve na ile administration pa chu chum hi le ti pa chu hi chamu du ke ne ji chun miu sin high hope a ko hi cha chun la amo yong chun arm struggle and ball hi ya chu kinep na khat chu jing khat hin hi chi kinep na pa chu mang thei lo thil khat hi ji chun hi chi kinep na basis a chu government in talks a pe jo wa legitimize bol jo wa chom ho chun mi pi ho chu yu ge ya chu controllable kit thei we hin hi chi ke ka hin a talks wa hin event na hi le chun ga het thei khat chu administration chu hi nge hills administration chu a choma ke powing ka te ti ai jong le itabang administration am union territory hi ta lo le ipi ding ham article 371C chun ipi se ham chele mi pi in nam pi lo mi pi ki ti hi mi ho ti na he na mi pi ki na hin nam pi ti ting na chun mi piong hop thei pi piong scope chu ipt ki interpret hom chu min mi pi ho core problem pa hi hi chi talks hin address abol mo hinam mi pi ho ilung thai lo naw le iboi naw hi mấy thầy chúng ai lùng han nào hi pi ham ilam kai ho chung ai lùng han nào hi pi ham chu ting ingai chan hi pi ham ti ho hi address pata hi chi platform in a ball ham ti pa hi big question mark khanin kamon ai wangin at a press release chu vet kit na hi le poimo pena chu SOO groups ho in kem itate designated kem ani ho hi cho hi a final zo ve ti pa chu phata se yin kem hi 14 games ahin UPF sagi hin KNO sagi hin 7 plus 7 14 ahin hitla hi izat hi relocate bolding mun choma koido ding chiting ne mun izat hi la tha ding ti ho hi tu chung chun aki final the vet ti hin hoi tai vet na hi le chun ichan ge ya SAUT article 239A pondicherry model kiti pahi ichan ya seriously pursue bol ham ti mu thei khat na om min na chi ichin ave sa chu chu teng le hichi subsequent to this outcome of this hichi zo chun hichi press release zo chun UPF KNO zo chun
development niam in PPS ho kim jong interview the bridge ho to bol now khat hong pot do in tuni jing ayong imovin KNO to ZRO in press release khat an bol hom kinin he chi jawang jun development niam a sunga niam hong kinin now tunia ka say non pen cho mi pi ho chun I chan ge ya chu akine pi wa I chan ge ya ta san na lai du hom ti chu ami pi hu na tan tin ke wang chu na hi le boy ke pa na chu kapum ta san lo hin manipur su ke di ke ti chu ya chu ka say non pi pen chu ami pi chun decide I ke bol di wo hin na public have to decide mi pi chun I ke gel di wo hi I pathenin chi na het na I pe ulung kim pa chu apply bol lo itin hoi ji chu di ham hoi ji chu di lo ham ti chu ki het thei du ham ti pa che ke man tunin ne ho mi pi te ho het de nga phon do na ai lo le thu phon ti ni ham ka bon no ma he Michael tu anan say khazab hi ken jong kana gel khada hin na mi phabeb khat ka ho pia hi le a seidan ba hi Michael lam za thang hi ku kite do da lai pon ku kit he da hi pon hin la lam kai ten mu loading hen na sa mi pi a lep lawa mi pi a kinep sa jing hi a thi ma he ti kha jong a ki sein na hi nang ha ko na di ding ham di loading ham bang chu ke he pon si nang ma gel dan dan hin tin ai la Michael tu hin na tu ai ki ho na main topic a hin tu so ki ho na wa hin am ho su group lam kai ho hin ki ho na a chai se le I say writing khara hin ball jiven na 3 page 4 page in storytelling ti khara hin jiven a sei them le ron but them lam kai na jong hin tin pi ham tu chu aba hi ka vet na hi le chun vet thei ding be ka support na marathon discussion a ti je marathon hi le chun jingka pat ni tha chan ki ho ti na hin divided into two phase na lunch masang le lunch zo ina ki ho win to nan sei bangin ai le hi cha ki ho na wa hin e ho lang ho ti ding ham lam kai lang hon a boy na hoi pi ho pi win a sei win abana return to status quo is untenable na tin as given ji e pawai ipiti na ham dile masang hin ho masanga cham na boy na hungu masanga to banga to bang din muna kinung le ki ding hi a hi the apum hi the poi ti dan hon na jong saving ai le a se na wa la the pending e ho lang ho chu ni le hi chi chi ki se hi tin ka save tin ka save hi tin ka ki ho ve ti lo nga hi sei dia nei lo hin na to nan sei to ben ki honi tin ka 17 ka 7 ti le atia a chai na lang anoi lang a page number 2 3 lang a in ve na hi le government response ti kham na government la pa na don bu na ama hin ho haten e ngai la pi ve ti lo nga li I pi sei be du dam na patients hearing a bolin anein abanin government position chu hi le stabilize ground situation na stabilize ground situation gamdin mun hi chamnaum support ding kitha kimat boina kisiem le ho in haladu da ho sa loading ti hi am ho press release a ko na hin ale swat to nan sei kha jap chet a ground a chamnaum sa ding stabilize ground situation paramilitary force ho koi ho chunga boina siem loading mi pi te boina siem te loading gama chamnaum support ding atiu hi thang pia lam ka khopi Churachandpur district ki sena jong hinna hichi to kilhon chun 11 May 2026 ni hoen UPF le ke no lam kai te hin ki ho na nei win lam ka khopia hichi ki ho na ba jong a ki ho zo chun press release ka hin so ki no win na hichi press release hin so na ba hin zomi lang hon ku ki zo apom lo danu ku ki zo mi hi sa ding apom danu ti hovel hongumin abanin isa kieno lang ho don budan ho pipi ho in venai hil khat hi ipiham akal akika hin hui thu hara ki jablu ni na iti ipha nang mudan UPF to KNO hilovin ZRO to KNO hiloham zedaro chu ki UPF ve chula nyon le UPF min cho aman lo piu chula ZRO elon zedaro le KNO tiute a hi zo adie press release dung ki suin chui le Churachandpur ti ti tan tin sung pi ti ti tan tin na lam ka ti ti tan tin specific amo ho problem ti ka solve na dinga
mutual coexistence thei na ding wa bol yong mai thein hi chi statement chu kinong injo su na chun ka amun chin vet sa chu pham iti le u KNO to chun ZRO chu level khat a hi ti pa chu clearly ki che ta pho chen in na chin vet sa chu ji chu KNO ho chun a gyo lim dan chu social media piti dia yung monitorable good no intellect min government da na mo yung chun ZRA to pya KNO chun social media khat ho yung control bowling ti ho cho boy pi aziu ka ga mon na number 1 chu number 2 chu cookies zo kiti terminology hi ZRO zomi council lang hon kapom thei po ve hi chi ti khat cho se yo hin ZRO na put up le KNO lang delegate so chun chu ein pan do ho le an seizing ho advocate hin bol ho ti ta te na ale an pan do ho thung kyo wing katin input am vinga ti ale chu le cookie zo yung chu an pan do chu KNO ho hilo mi chu mu khat in an pan do chu KNO ho chun kyon dai kyon nong ka pa po ve ti na dishonorable ta bang ho hin zo mi ho ko ma chu na chi kyon nong kyo kit wing kate in saving katin tha ki ho kit ni te tin a sei kit ni min he chi masa nga chun in between ni chun cookie zo hela chun cookie zo mi tin ki ko ji ta di te mutual respect hi na anti khat chun an sei wen che che he le cookie la zo mi hi ko compromising point ti ding hab na compromise na ding consensus wang cho om nai poi ti yong chu mu thei khat hi kit nin aba na chun ga ve kit lew hen statement ho chu iwet na hi le chun a joint statement ho chu ZRO to KNO chun SAUT boy pi ham ti ai le boy pi ho chu mu so ke di ho tan kem sorry pi ha UPF le KNO mina joint signet joint statement hu pot do ji pa hi ZRO ho hin tu ge chon objection wang cho bol khapo vin apom pom lo wang chu objection a bol lo le chon pom da no la jing hoitin ale chi ai wang a chun piti de ha union territory with legislature chu further decision ke la kit ka si common political goal he phot nu te ti da nu chu evet na hi le UPF KNO min na le kha ki su su je nga he ZRO pang lo ja chu ZRO ho chun yong chu chi UPF KNO min na chu apang vet ti vet sa na chu ave la chu reaffirm ti ding ham repeatable kit yam ti yong chu question khat tau khat len ta khat kanin aba na chun UPF KNO ti ta tin sunga chun ZRA ZRO to HPCD minus pole chun zaw lo wa chun aki ho home vin cookie in pi hin flag to ipi ha logo insignia cho adoptable lovin na hi cha chun central working committee ti khat political dialogue nga dinga nampi committee ti ding ham khat cho si moving working committee ti khat hi cha chu ZRO cabinet ho cho zaw lo ji over chun among chu zaw ding a chun team na request aga bol lovin hi china bet sa chu chung ge ya hi ZRO hi atum be sideline hi jing UPF KNO mi na hi hung pang kha be se lo parallel independent ta mu jing ki ho to lo kho khat ta ja ki ho hu tabang khat dan in hi chi meeting hi kamun Samuel Hethong presider Ken Chin recording the chiteni signatory chu ivet na hi le chun KNO ho hin ZRA ho hi agar thal ho ti na tabang in akilang in na jong chu khat hi chu ting ne KNO to ZRO hin chief minister Yumnam Khem Chan Singh me tarik som langa le hung ding pa hi ipiti ha involve loading not to involve ati objection ai lo le ban ai lo le phata chu boycott abol yong hikit lo na ai wa nga chu Manipur chief minister khat chu UT di manu wa hi le ichan ya ke thu pi thei du ham hi chu pat health chu ngai cha je wa chu distance abol mai mai refrain ke bol mai mai wa hung yong le chun okay ai wa tho wang ka za po we hung yong le hung tan te ti ta ba
leeway free movement a pi go no dan ham ke che lo khat ho min chi ke ka hin na chu Ừ. ding le chu hi cho ta bang ho ga sei khom dan chu vet nai le mi pi chu ga ngol bol got mei ta bang ham ti da na chu kala hin yon mi pi hin UPF KNO ai lo le zat aro hi talk spa hi chan ya ki ne na koi na la yam how far they are still relying or believing na chan ya ta san na ni na lai vom ti pa chui le mi pi in adik aki decide aki gel ding ai tan a hi wanga chun iwet na hi le nga Manipur chief minister uh, position chu crown hin ke bol han lang hin ke khu han lang hung zong le a hung ding pa chu by ethnicity by identity a chu mei te hi chu na mei thei hi chu ale mei te khat chun to e ho chu ki ho thei ta lo du hi ti a separation day ti a that me a ki mang chai ban de ma tu a chu mei te khat chu in the name of chief minister crown na te Ừ. khat du khu hung ki khu mana chu acceptable good jing wa hi le chun ipiti de ha the chief minister position chu acceptable but Meitei to not acceptable ti tabang din dan khat chom kinin hi chaw tabang a hi clarity nei lawa om ji pau hi ipiti de ha mi pi in an trust ji lo hi ni zona mi pi hin tu in UPF ke no table jong hi a trust be se tapon ignorable tan iman a gel be se tapon momentum hi loss ya min kamutan whatever ipi chi hi le KNO to ZRO letter ako na a timing ho hi vet na ma zo si vet na hi le hen amo hin ipi policy a hu no wa mi pi ding policy wang cho za koi be frank and honest angai nom lo ngai hen lang angai nom lo ngai daw hen hi chi ta bang statement hi chu ho direct mi pi dictate ki bol hin mi pi ding sa za o he amo ho purpose o serve na ding mi pi dictate a bol hi tu ni ge hin insurgent group NSCNIM om min NSCNIM min mipi koma directive suabol kapoya zi kapoya am ho proxy UNC wang advisory mipi hiti no mo bentin at AG na ay ma NSCNIM mo mo in naga people behave like this ti abol hi direct nga public he na ya zaw khalo hi or may hay insurgent group ngala group aw mena Z5 ke ti aw men UNLF ke ti aw men chuting le ipa PLA broadly thum am wang amo kun press statement hung so do jiven mi pi ho hitin umun tin advisory elo le dictate aso ko poi UPF KNO ZRO ki ho e ho thing noi ho hin direct nga public hi command and bol ju wa direct ki wa so ji chu china ve sa chi phem ti le amo ho hi mi pi na support na pa hi a tha sam ji over hi desperate hi ji over hi tu a chu India government to talks nei ji over tem khat SOO agreement ji a chu impunity nei ji wai mi pi control na ni yo hin ai lo wai le a contemporary to home a piu naga meitei insurgent group ho to ki face na ding hi be se lo ei ma sung ki control na ding bo hin enjoyable kit no win na ipi chui le mi pi hen kan dia trust ani ding ham ti pa chu ola hung ki expose tan tin ami pi hi boy dan hi sin si tambe se a sin si khat na ama phung thing noi chi abel kit le mi pi hi divided lot hung ki kit chi i se yong le chun khat ama sa discussion in ball masat ai se chai sa chu ki hung kit jengin now ZRO to KNO joint statement hin timing hi vet na hi le hen tu lai ta hi cabinet minister ki chu lai ta hin deputy CM chu pinem cha chang tai ai nga to ai chu cham pura cabinet ki chu cho pu elam khaute chu cabinet minister achan nge a hi le zo ni lang ho chu hat wal diu he tan ku ki lang ho chu zero ki so ding a hi ti ji owa chu ku ki lang ho zo se yong chun ipia bol kit vam ti le pu paulen lal ho kip chula deputy CM hin chula ma chu controversial hi ta ji chun dei le yong le achu thei ta lo dei le yong le la thei ta lo din mo na bai ra ta ja chu pu paulen lal chu u le jamang chu ke no pum pi ki tho wa ZRO hat sang chun ke ho zo mi atiwa delhi langa solova camping sa ova na hoilai lai pi pi bolova pu hem chan toi ta chi thova pinem cha lam kai na chu
pulet jamang chun cabinet minister cho champu de sanga amung te ding ti a chu ki chu na like ta chu pu khem chan chu hung ding a hin na ama thiam thoin very interesting a hin tu hin minister chu pu elam khaute ham khat ai le pulet jamang khat ham khat ki pedo hen lang hi le pu elam pu piti de ha yum nam khem chan ding a chu boy de din mun hi ja chu attack of war lin ta internal tasal lai ta chu ama chu ngai le apo no wa chu discipline na maintain so ke du so ke no ku kilang sai no maintaining jet aro zo min lang sa maintaining tu yum nam khem chan visit chu successful ta chu la chi ding ja ayong chu abolu ding in ka ding chan je chun abol ho hin he no abol ham meticulously planable wa ki ho ham ahi lo wai hi le mo bol ham ti pa chu phát lên khuôn hình say tàn tin analysis iga bol thu i bovin na je tun hi che analysis ke bol na pai ka vet na hi le chun ga velvet kit le hen pu paulin lal ho kip chun molnum eca charge a Christmas masanga chun pulpit na sarman na bolin hi che pulpit sarman na bol na chun internal peace personal peace hi individual peace au masat anga ye ti emphasize a bolin pakai jesu hung pin to kilona chun ale hi chu social media la dunga hung ki so kit je chun backfire hum kit ni na je chun ho bung ho chun chairman le secretary chun they were forced to ipitika deny na clarify and so on hicha chu ipitiami ti ai le art of living Bangalore Sri Ravi Shankar koma agachiwa kona inspire hi dan pa ho chu na cho pon to ayin na ale hichi tu dung ji chun vele chun zan hi chu pu khem chan to pinem cha yong cho art of living a 45 years lin na agachiwin hicha chi na chun phata chun pu khem chan nong chun ningkum October ka chi na wa chun ativin RSS hon apu yu hin pinem chang cha RSS hon na pu yu hin ningkum a chu pu pa dun lal te apu yu hin peace ding a saving a plan cho game plan chu vet na hi le chun peace ding chu an saving he cha chun pu khem chan te pinem chang za ni chong ka zaw khom honin stage jong share ball khom honin dai jong share ball khom honin speed jong a pewin chi chun nau na mu ding hin na ta do in na hi chin ka vet sa chu phem iti ai le plan chu phata cho mo chun asunga si mo abol khom mo in na he chi hiong na thu nei chung nu nga hi win 5 years zinga chu pathianin ama ho chu atun do ti ri tan ti hi chun atam sung wa cha bol ding wa hin wang set pi chun amo tam sung amo leadership sung chun ki tha ki mat ni za ni ang thin na a hin tu ge hin justice mu lo wa yum tawin ale justice mu ding SAUT ti le thing noi ho pi do kit ni win manipur ke lo ding ho chu SAUT de la ngan si kit nu le le ho tingol bol ta bang hi kit no hin mi pi dinga hi kha do phat hai tai nam pi ki ti ngol pi ding hai poi mi pi hin public welfare pa hi boi pi zo ding nam pi ki ti pa hi om lo khat ki sei bo vin na je chun mi pi ho hi chi do phat a hin tu le tu ai hen do lam kai ho hi power ki chu hi bo vin a bol thading ki chu hi bo vin cham ho bol thading ki chu na chu mi pi gan thei lo hi ti pa hi public mi pi ho hin igel do phat nu hun ai tai ti ka ga sei do nom be ki pau me Michael nang zong south thim tan an sen kyo tuan an sei tia la ka han ka ha be nom kha chui le political talks in e now zong so thim tan na ai lo le political talks in e now so thim nai lo movement hin ne now hi so mo hi tan na e ho loi pin ma sang lang pe apana movement an ki pan zong hi tan ai le tu ma sang zemin interlocutor ding in AK Misra hin tu a thapa jong AK lal hin in langa movement bol hon jong AK isoyu win AK na AK kilbenu tam ti jong lunggel ka do min na abanin tuanan se le KNO hile UPF hile spokesperson te ni hi media face ngamlo ham na public te koma se ngamlo ham khatve radio communication na tu masang episode lu kana se to banga se pai le thing noi hon aman chau radio telephone ho na PTT push to talk de button khat ki mea thu khat ki se ya achaina over itia ilha ile khatia na him se ilha masanga khatia pauzong le so thelo only one way communication to bangna bolo win na PR hi
PR kiti hi PR le memorandum kiti hi na Israel laum pu Isaac thangzo mi jong seitan the first destination is dustbin PR le memorandum kiti ho hi alun na ding masa pen chu mi koi ko pe jong le chun alun na ding masa pen chu dustbin hi jengin koi ma jong simlo koi ma jong nasa lo hin hele to nan sei chu ke jong mi piti ka upi ham ka hepon na ai lo vale nampi din mun to kisay a political talks ho ipipi to kisaya mi pite head dinga thu sei di anei lo zeu ham a sei the lo zeu ham seule azo sei chu mawle mo hung ki rebounds ding head zeu ham ba ke pon khat ve phat som cha a sei them to ka hung ki ho le cha pat chun ei ho pinom ta pon aron bu them to ni ve ham thume ham khat ka hung ki ho vin cha konin tu chung in jong thu ka hin za ki nin na a sei them hin aron bu them ko ma muan hi ki ho pi ta hin atie ti hat thu ka zai ni chi chu hi chi to ki cha jong episode khat ka hin bol hin tin ka bol chai to mai tan editing ka hin bola ka hin hla ding in na to ka sei pen chu a clear ten hin sei leng pu sei len to ka hung ki ho wa abana puron to ni ve thume ka hung ki ho wa iti zo apa na ipp ham public reaction na mi pk iti YouTube ka hin bola pat public reaction ai lo le mi piti adinga hal khat cha hi jong le na kha lo na khat mi piti adinga thodo na khat tiding ham head ben na khat nampi movement itan hlung tam ipiti ham ti khat head ben na khat num in kamun na a comments langa hin sima ile amin mo naw ken ka hopi na sanga mi ten thil tam pi ta a hin phung do vin comments langa hi ho zen ke jong e hin ki hopi nom ta povin in zo anan se je pu ps hau ki ho na jong in a movin ke ha comment daw tin ke to khabe ki holding ti ke ka tha no ma mai ni che na ngai sa hon ana se pi han lang pu ps hau ki to khabe ki ho le nam pi movement na ma je su ke jong military background ka hi to ki thona movement ki ti ho insurgency military history lang le terrorism lang hi ke ma ka specialize na ti ding ham na thu ta detail ta kana sim jong hin hi cho hi in vet vena hi le to na sei to bana Michael masangin jong na sei tan tui bonga pat kang bai chan adu da na tin ai le to hi am ho to UPF le zedaro le KNO te hin Chief Minister Hem Chan Manipur Chief Minister Hem Chan ahung visit ding date 15 ahung visiting to kisaya he kikum loading ativin kikum loading is ke magel na kikum loading this is equivalent to yes signal to main ka gelin na aje chu KNO te bang hi amasan chupon in seitan ye ke Mr. Lam ka khopi hunga ipito kisay ham de chi protest na expedite political solution ti khat hita abenar san gya jong anna hel so hin na abenar san gya jong hi azan jana ke sotiam ko ti ham khalam kai na ho ipepiam khadita placard ho kisana a hel so hin a hile to hi ko hinan nan de tam kem chanin manipur ka hung di he lam ka hung di he ti le lam ka koi ham kha to ki ho sa ti na hin na ti speculation ai sei jeng ni tin a je chu lam kai te ki ho piding nom lo ta je ai ni sei chu ai ni ngai da ni sei din ti mi pi ten jong connect the dots in balls jeng di bitan tin ai le ke no ten pilat bible a pilat ba a khuda ki sil theng uta zeda ten a khuda ki sil theng uta ai le koi ham dal ding adal ding talo adal ding ho chun UK ne te hin press release kada hin so vin hi cha chun iti ahung na to kisaya koi ham khada du da ti ho na zo na mu di hin na UK ne te hin facilitate au ma hele gona ki pedi hi ti khan hi PR hin so vin hi si effective ding ana gelam ai lo wala kem chan hi hung te ki go tale hung zo ding ana gelam UPF to sorry KNO to ZRO in kikum loading ati chu akin tho han nong lo hin Manipur government chu mo ma ti yang ai pon kikum load ti cho di dol ta hin na ale am ho chun boycott bolun ti no mi pi no sei thei di pon na ale Manipur sungau mi je wa chu khem chan cho dei na visit ding hin
government machinery jo si DC, SP, SDO, OC, government school, nurse, government staff establishment jo si chu khemchan no ya chula kwa khemchan de di tu tu public mandate pe chula democracy chula chi chu ahunga hi le hunding mo chula ahin movement ball ho chun separation de mang ho chun na mấy thấy tôi kỳ separate hay tay thì họ chun akha diu do thì chu akha lo ai akha yong akha zo diu chi lo pi chu akha yong ngai de lo pi chu ai mà mi pi ko ma chu to ka sei banga clarity of thoughts na lungel di ta pa thoughts pa chu mi pi ko ma sei diu ngai chu leader chu mi pi accountable hi chu tunia hi nain ke ho te na ti le phát la do a phát sau tại dòng lệ hạ sát ta cái bộ lệ lệ gì online muốn hi dòng lệ kéo cho còn midang coi hi dòng lệ kéo te tiêu si cho I'm ready national media lệ mấy tay media lệ ready cái cho mấy tay media ông tâm ta face cái bộ cho nông kéo cho ai mà ngã cho cái position cho clear cut cái coi cho clear cut cái coi inconsistent statement cái pe lo hi tu ni hin cái lệ cái ga xây dựng lệ mấy tay media cái xây to nông có mà cái xây hi chôm chôm cái xây lo hi chôm chôm cái xây coi cái tin apa chu pham til Manipur ke di chu cái ta san lo ja chu ke lo di cái ti em pha la cái chiong Manipur ke lo di cái ti lai ko ngong le ke lo di cái ti chu consistent statement hi chu ane hi chi media chu leader ho chun kuki impi kuki zo council kuki impi cho champur kuki kotu ITLF this and that tam ta ho chun countless number of organization ho chun accountable hiu chula mo ho chu dunia hi UPF KNO hi che seitan KNO zetaron che seitan e ho position hi ding hi ding khati ding tia clear cut sei pi diu chula e bola dunia ma cha sei lo ku khem chan hung ding chu as an individual hi na cho khau te ong kati thei lo chu ai le hong te ong kati thei lo chu I'm nobody I want chief minister khat chu accept mu ta chu accept mu le chun chi no na chi di do chu la bola kha di on ai ma nga chu he chi chu mi pi ko ma jang pe na sei pe ngai chu la I hon diu hi tai tu ni khwa hi CM hung ding hi ni hon diu hi tai hi ngai chu clear cut policy se ngai chu to hin na Michael hi tu ni khwa hi leader ka hi ti ho chun kuki mi pi ka pu ye ti ho ka kai ho ye hi lead ka bo le ti ho chun clear cut na se ngai UPF KNO chu they have to abide by the rule of the laws of the land ti chu ai le khem chan hung di hung lo ding chom ho kin hi lo pi chula so will not involve what you di chula avoid hello ko to na di thu hoite Michael to na sei chu will not involve ati chu kho he mi pi movement e ta lam zo to ki sai pp to ki sai amon behind the scene in pp borzong leo hita public agitation na protest rally march adu da ti hin UPF le KNO zedaro le KNO ni ma Thuphon jong thu so jong na bol ngai lo mo hin na tu chana hin la thil khadi pp khana tieng le KZC le ITLF heti te ni mina hi protest rally hin la pp jong la ki sai ji hin na tu ma sain jong deputy CM number 1 tiding number 2 tiding ham lam ka hungin hita jong chun chief minister pa hung thelo ding adu da ti hi a thang pi ITLF le KZC na sei jing hin tu chana hi am ho aman hi chi te ni apa na no objection tiding am na hung thelo ding hi tia press release khat chaum nai lo ai la good hima KZC te to khemchan gotia ga kimu hi ho jong a hin hi cho jong hu ki ho hi tem na aje chu hi chama sain jong Thuphon han in a boltan KZC lam kai te ki ho pi ding ka tila kha cha nom po vin aki holim na thuwa Manipur chief minister pa to gotia ga ki holimu vin ahung ki le lam ki ho pi ding ka tile kha cha nop lo je vin amani zo ama ho jong uncomfortable question ki dong khan te don bu thelo di question ki dong khan te tiu ham zo ki se khan te tiu ham zo ki se jong le khonung le hung di tieng le ahung di lo tieng le mi pin ai mu di he ti jeu ham na ITLF le KZC ko na meite chief minister pa lam ka hung di tu chana objection letter hung ki solo hi pingai dan na niam hi chi chu piti di ha
mi pi so avet no hin mi pi pal so ga avet no ham khat di hin amo ona di sana la thei lo hin pasunga chu zero to keno chun upai ka nei lo jo wai chi chun so jong leng no oppose you het ti wan section api ule an oppose kit dio hin thu pin ka hel pon ai wanga mi pi pa hi phata clear cut ta informable jiu nga e ti pa che bo na mi pi la yong tam ten SAUT cho hi thelo de het ta cho ai wanga hi gun power khat na gun culture khat na ki vai hom hi je over to democracy thelo cho ale democracy ti ma mi pi ti pa hi public ti pa hi KIC ham KZC ham ITLF bol ding khu public opinion hi jing ding dan ham na ai wanga mon hi movement khat SAUT movement chu Manipur su ke ding pa chu piso anga angai masat tajin stability angai masat tajin hi lang pang hi stability lang hi discipline ta in sorry law and order maintain the duty ti du ham mi pi chu clear cut ta chu advice api di hin na chu pikit lo khat ham kit novin tuni ai nang le ke like talk soy ball pa hi ki phin hen ni tin ham khem chan hung hi hen ni tin ham ai lo le hung sa te tin ham hilovin analysis iga ball tu bo hin nang ke pi ya mi pi ke phin sa na denga in sia de ball ding ham nang ke pi ya hung te ten tin iti hilovin neutral ta chu devil's advocate ta chu isei thui bo win na ani chu mi pi hi again thei tan a thiamang hasat na again thei ni sang wal be se tan he chun transparent ta in vai hom leo de o me ti pa chu isei thui bo win kampo pi long honong kampo pi aho sa ta chu la via kampo pi bai ro na chi ta chu la safely sanapati chi safely hung ki le ta chu la na ale thawai ku ki no bol ta chu la later on, they came up with different justification. Justification tab ta hung cho. Likewise, to ang justification hung kit mai the cho. Zomi lang hon ke puyo hi or puki lang hon ke puyo hi. Ya justify za hung ke bol mai the na sei the lo cho. Ai wang chun ai pi che la collectively a chu decision ala the yung ai hin chi area si ho tu a king am ti pa chu hung hi ke ta cho. Su group ho chu ma area a de ke bol ti ta bang chu hung lang do ki tai tan. Whatever repeat le pumon isay nung pencho si ho chun aday de ke bol jiu hin ma area dunia yung chu ipian say kit diu ham na het so ke hin thawai ku kia yung khem chan ga chi in chom khat jawa interview na bol kit nin clarify ke bol kit nin marsin hitabang chun kampo pilang a chi in ko tu in ban na bol wen jingka na la do jiu wa hetin akilep kit no win this and that win na ale hi cho chu one time two time cho kho pon frequent hung hi tan frequently bol wa hi le chun movement hi lo e bo we leader hon nong seriously pursue bol poverty ja chu mi pi hi a spirit hi momentum hi thache atwa hi su na di hello wa mu ta chu leader ho chu intellectually bankrupt hi pha no wa this is the way tu ai lang ai chi dio ti thei lo wa direction le sa o me win sa lang khana ji vet nai le lung set ta mi pi ai ti pa yong chu ka ga phon do kit no ma he to anan sei chu kalungel khan hin na Michael tu chung hi to an sei tan thawai lang le sanggim ne lang na sei tan tu chung pinem cha hi Sri Ravi Shankar koma ga chena hin na ipiha Facebook viral hana kan na ve nei le emiten ipui pa khanga ina bol ngai lo peu kolte ate pute koma ki mute ngole kunuwa keng to thamjiu khona इसको पीनेम चा ना गबोलिन इसे कम वापना ही पीनेम चा ही नेम चा देवी हिताई कोल किसु मोमो हिताई ती हर कलुंगे लाहूं मिन ना अले अमा ही इन तो नन से तो आरएसएस ते ना पुइले ले तो हिले सांगिम ने ही हिंदू आहूं लुट वादी उताम सांगिम ने ते ही बाय फोर्स आ गन पावर आ आरएसएस ब्रांच हिन फूदो वादी उताम ना ECA KBC KCA ब्रेकेट RSS ती खनुंगम वादें ताम ती खजों ही kalungel kan omin azi chu pona dum mong hin na Christian duda power hin ding hi pona hi le om nama shiva arti ho no ni ban boli tam ti kalungel langumin ale to anan sei chu kalungel khana kapon mama kha chu pyam ti le movement ipanuvin ibolovin thiltam tai tin ibolovin protest march rally agitation solidarity du da thiltam tai ibolovin ni chalam kai jing
mi pi anangai lon anangai hen lang azadan zada hen lang KZC le ITLF lam kaina thil zo se hong ki bol hin separation is inevitable separation ni alo thelo hitai e sante to kiche khom loading kiche khom thelo ding hitai back to normalcy is untenable adu da tine ki sei na tu chung to na se bang ai ni hi just devil's advocate mai ki ho thu hin na lam kai te hin athu se yu azui ham azui lom ti he na ding hin tin pu khem chan pu jong ti da tin wai khem chan lam ka hung the a hung the a ni ma cha do dal na lova free ta hung the a hi le si KZC le ITLF ki ti te hi thula ding hi ta poi ti hi mi pi ten an he ven lang mi pi movement ni ti zo hoi lai pa na hung ki pan ding ham anoi langa thalin ni doya amai la mi pi te lam le ding ham ti kha jong gelu tin ithiam khana mi pi ten ai do dal wa hele do dal ti chu democratic means de lo ve sana lung hai lo ve sana ti khat bolu ven ka ti poi bol hi ven ka ti poi ki nang Michael se bengen a sei ding jong ka hi pon hin la hito banga do dal na hito banga ki protest singa ki minister pa lam ka I macha boinam lo hung thea hi le chun gal a ki chai tai movement a ki chai tai VV UTV PP ki ti ho jong na panau man lo result zero hi ding hi tai ti kalung ge laum zo se ka hin se la hin tin aji chu kyo kapon an momo hin na boy lai para hito banga in boy wa tua votia khabe ki ho le tua condemn ki bolta loading a hung le item khana wai kem chan chu drone a hunga na drone lien ta khana hunga achanga hoi lai khan alhun na ding chen aga landing aga bola akinung le a hele chun thu chom hin la by road a poina mun kang vai a hin pel tha lam ka hung lut nge nge a hele the beginning of the end akichai na kipatna hat China ki patna hi ding hitai ti hi mi pite ko ma ka seino mintin hai la Michael tu chung nui za dum ta ti ding hamai lo le kidang ta inna Delhi a KNO le UPF le interlocutor pan tok sa ni na ba hin hum pi khat room sunga kilu sa poi ti khat thu ki za ni chi ito bang thu ham iti dan ham ni chi hal khan hin hil chen temo ke het dana chu ke source information mu dana chu pu German Defense Secretary KNO ama yong chu tu chung achun April 30 talks achun na ma yong chu Delhi a hongin ai wangin nama chu ipitiam program ki pat masang achun room choma achang se ako do wina to so wina ki chai chan chu achang se in aume ti chu akimun na chu teng le ama yong chu piti de ha kamet na hi le chi KNO talks delegates lamkai ti de negotiator pu Dr. Sailin min moin ka de so ting ne as a whole a jiben le UPF KNO talks delegates lamkai o mit moin ka koi aji chu amo ko hung ting le hun tu chunga meeting a participant ding li si za tia hi India government hin athot jiu hin state government jong athot jiu hin icha chu pu German chu azau thailo ding ai le ama bang pu hi wo ti dio hin na amin li jong chu finalize ki bola chi ta hol chan hung ta cha ako do kin ma mun chu ma am sa kin ki ti chu aji chu pu German dong chu ke no ading a defense secretary key decision maker kha din ama chun yes ati to ka chu ke no yong chu unified command tu kin hi ai de chun obviously decision maker hi chula pu German chu lung thai lo wa hi le ipia bol du wong ama chu tok sa chi ai de chun government ja to su agreement ma tok sa chi ai le chun azao ngai ti a hu diu dong ta chula pan pi diu chula ma ti zao lo wai le thai lo de hi azao ngai ti diu chula ibola ma chu da tho wa ngol bol wa adang si chu ti be cha ki lu ma tok ga ne yu ya e chen na sa chu pu German chu mi lung len hi ma chu kho sa hi na ve ta e kho het ti mai thei na ve ta ai wa nga nam ti ta te represent ka bole ti na anam hi na representative hi na pa chu apan thei lo wai le German chu
Kukin lam kai representative lo na tabang ta chula chi chun vet sa chu vet nai le he chi wang chu hoi tai le UPF KNO. Most importantly, KNO talks delegates are chief negotiator pu talks delegates leader Dr. Sailin Min Moe he chi tabang chu incompetent hi wai le min noi si ing diu chula ya chu he chi tabang di situation na thei be seu chun iti nang o tabang chu face na bol ngam du ha pu mon ya chu ana lung hang hin lang ana lung no mo hin lang ya chu hitabang ho din mun handle thailo leader chu no tabang media na face diu chu ha sa hi e bol ngom po vinte ye chu na hasit ta hin tiang chu ka sai be no me Hilo Michael to na sedan puzer man lom na hito banga may chang hung leng lai mu thei je na powerful zong chu hiya ai le ama zong self like ke no defense secretary ni ti ha ka ken to pan mun chu he pon na lang khana sin si zong hin ale ama hi 1 2 3 hi ta ke on de thi hung nge ta hung hi dem ai lo le hoi lam phan ga chia hung ki le la nga hung be ke hi le meeting hung zaw nge ti hung hi dem ai lo le meeting mong ding hung ki lu sa lo dem a meeting mo mo ding ha chu ngai chu la khu te lo de hi IP hu bol de ma chun meeting ding mo mo nga mi no pi lu no wa zaw wai chu la chu a chai na a meeting hola ko na cha ko do anang mun chu mo min tia mun chu ma to so chele pon na tho de na ka sei ta chu la nam khat hi ya ka nam lam kai pa hui ti ai ka nam lam kai pa chu government ki mu pi num lo le ama nam kai pa chu alunga hai lo wa hi le ni pi to government ki ka chu boy di chu na to sei lin chu ni thei nan te tia pu jarman chongol bol thei thei lai sia lep ma lep lung mong le wang chun lep lung mong thei hi le wang chun ka het poi na chi chu di lo ta chu la ai si ken ita ki mo se siam thulam leng ham ka ti le nangin nan sei le thu pona ki sei le chun iti sanam khana confirm he ti ding ka gel jeng in na pu man lom UPF ke no talks na talks sa ki zaw sa lo ruma ki lu sa lo le chu isan ham khana hi asunga jong ipi ham khat pui thu ki jeblu na hi ding ham ti jong ka gelin ai le tu chung separation day na third May hi aki holang hon separation day ka tivin ano hon Manipur peace day ni tiu ha iti danai tan hin bol jeng otam pumon Manipur ra ki cheng ya Manipur hong ke sei le ya Manipur politics Manipur din mun chu e tu jet ki he chu ki e hin tin ku ki ni na chu lam kai ho chun he hu ti wa chom khat chu at the heat of the moment na phai sunga ki tha ki mat ho cho mel set be se ja chu mi pi sentiment le mi pi emotion chu ki chep na ne yu bo ya he chu ki mu chin set ni chu lasting hi loading chu ki mu chin set ni chu ja chu akina theyong ki poi ai lo bo he chom poi ti chu ki mu chin ja chu decision ki la tum be a ki chi ta na chu ya chu ki mu chin ja chu ki chi pi a ki hending yong ki nai sai lo Manipur nong ke nai sai lo ding yes of course Assam SOO ku ki thing noi ho banga chu something politically to present UPF KNO to Munaveta, but it will not break Manipur. Manipur to Kelo dito. Under the ambit of Manipur administration, no ya to Mahat Muyong da Manipur Kelo ding Kimuya. Ni pisu gan take Muya to Apachum ding on poi. Hiroshima Nagasaki 1946-47 na bomb kitha achun 1968 na 25-30 years of achun amo achun peace memorial tingna na kita kiman ho zo si pisa Japan ho in pisa bol so imfala yung kun nambol kun Indian Peace Memorial ti hat bol ve ta Japanese ho kun anything to do with violence si peace hi amo hin hey do no mo so chita bang om kit lo na di ngai ya chu Hiroshima bombing kil han yong chu August tarigup jong chu peace day ya aman jo wa chu inspiring ke bola langa separation day ti ding
black day tiding EPP de tiu ai le kito no mo lo di zo Manipur jura ke lo di tho le kito na pen chi pram ti le Manipur peace day ti idea chung te bo len phai ni a hek phai no mu su ke hmm no mu su ke hi separation day ti Japan separation day ti no i people no mu su ke hi na kan to hi ai kan do de chi hu kan se peace de peace ni tai tua Michael tua nan se hi Japan te Hiroshima le naga se kia akibom ni su peace dia manutin Japan te apana na hin la hi le chun Japan te hi da thil khat ka gel doin emi te hi chong thu songja le jahong cha te he ki tin na chong thu na ado pa chong thu na zo pau langa song thu de chong thu songja na pu reverend s prim bai pito ki na manjong ipui pa te thu se khan ne sein Japan te jong hi emi ten amini sa pio he ti songja za Japan he ti na chi ka hin gel doin songja ki min lo sawin songja Japan thar me ni khwa separation day ki man to kilo na hi lam kai te adia KJC lam kai te le zomi council lam kai te thu se ho kana nga in na aden pu vum suan naw lang in jong separation day ki man na thu se na hin chief minister pa thu se ho a hin thu se ho NMP te la i se ya hi la ma khu zo se ni ya e jong zo se e su do ti khana se na abanin separation day ki san hi chung lang noi lang na chung gam noi gama chung chung ki mangin pu pu helen thang thu se jong ne he ding hin na hi chi separation day ki man na thu ki se ho le thil so chum chum ho ko nai pya nangin namu do bol lo phamo tia bol ya separation day ti yong hi cooking pin ti lan khel kit ham ke lo yin nam khat to ki separate ding ti ai thei lo ti le yin na chai no to ki separate no te ti le chun hi thei cho ai lo le USA to ki separate no te ti le thei na ko at India sunga ki chenge ki wa chong to state khat sunga ki mu kho ma ki separation day ki ti ho ki ma ngo hi lam kai ho na ki na chi remembrance day ti ya gel do na ni khwai man le hi jeng hin mi provoke lo pe ni pha pe na hin su ai pi chi jong le nun de da na man ding mo nga hin he chi adai aman dung ji wa khun he chi letter in spirit na khun mang le phadi ya separation day ni a mi tam ta me le to mu khom kit me le to ki khom kit ti ho ta bang workplace to khom pi na Indian army ka hepoi hoi lai ka hepoi tam ta chu mi ki pun khom ki vop thâu hin pha chum lo hin chi ta bang min bo ai chi ni kho man naw chun kum thum thin na hin speech ho chu na sei ma bang chu ni vet na hi le mi jat ta speech ai gam so ke tan zomi council chun martyrs day tin amang win second langa mi ki vui na amang win KZC ITLF makai na chun separation day tin remembrance wall akun peace ground akun amang kit no win khat nhau mang khom thei kit ta po win am ho jing in chong chun idea opinion differences on kit nin it is speech a chu ka ve na hi le Manipur chief minister pu khem chan speech interview pi na khat ka ven chu ting le pu hen len dang thang let speech ka ven chu ting le pu vum so naw lak speech ka ven chu ting le chalanga pu pitai PSO ki interview ho ka vet na hi le khat cha hi akitu lo ki kara so ke yeng na koi le koi pe ni ki he mui tam ki het lo ta cho koi koi he ham ki het lo ki kara so ke pum so naw la bang chun khem chan in ei he moi ye ama sei bang bang hoi lai ki sei do le ai mial se jap di hi ye ti ho ta bang na means aman ei na he mu da na hi ye thumu mal be se poi ta san am to poi ti ho ta bang ai lo wai le pu hen nin dang thang let bang chun lita na bang chu tang khulo to ki ho thei lo pha na chu Manipur chief minister khem chan ko ma chu le kha chu hin ji su in lang UNC chu no ne control pi win lang ki ho su mai te ti a ke thot a hi emergency ta ki bol a hi KZC chun chu champur specific se ki tham thei lo hi sa district dang jo po ka bol he ti kin asunga talks internal chu vet le ule jamang cabinet minister mu na di lobby kit mai si arranger chu ko ham ti le pi nem cha na hi kit ti hot naผมว่าแกยุ่งเราโจเลยสินี่อันนี้ชีก็เป็นนายฮีเลยจนอีพิธีที่ฮะคนคอยโจวาเทมหัมติโจ
lungsit ta nam lungsit ta lam kai hi tawin stalemate ti di hana ki mo sudong aban chi ji thei talo lead bowling dan he thei talo dan wa kamu in stalemate dan kamu in lungsit ta hi win alang khat nai vet le pu he jang mi sau jong masanga separate administration cookie activist pa the national media la dunga peace sam kit tana peace sab dan jong chu hitila khatile tilang pangita SAU tilang hibe se talo na ma jong asap dan ho kuma sanga purely SAUT hardcore khat ni at pilanga job se chum kit talo mai pha hola media la dunga ti de ha ma mature no mature je tan tin talking points ding yong chu ai khat je tan tin ma nong to pi ta cham na ngai all community have to live together ti ho pang sei ta na ai lo an anti peace elements ho chu law and order dung ji thamu hen ti ho ta pang sei te ta na si ve nai le mi pi lung gel he ki khel gam tai ti chu hen pu ps ho ki bang chun ki design yo hen separate administration dinga part of the lai MLA ho ti ho ta bang na ai le anh ấy chơi election mà sang ai chơi cái design sa điêu ông mà máy sọt cái điêu không phải như vậy bảo điêu là government này thu một chế bị điêu hết bắt cho tôi ai azo ta lo election nó không chỉ cùng lâu đi tại thì candidate họ hi không gì và cái họ có mà thiên người có mà không tao gì và ông họ không tao gì vậy cho tao bằng xây kit ta na to PS họ kịp giống so it's a learning lesson for everyone nhiều gì hiện lesson là learn thì lấy kilo mình na kamu da này thì lấy cái khel tan mà dấu si ngay ngay hitai status ko hitai ti ai na say yung chu ang thung kitan chu ting le hi ki pi do hi ting no in chang khat a say to ka sin asak te man dim dim mi pi hong po do ngai po ti yung chu adi ke ta ji chu pu khem chan bang ko nang le nang pon le lang kon pon le yung le enjoy say CS or KZC cookie in PKIC Zomi Council Marin Pui ko cái thô ai le KNO UPF ZRO bona cái thô le hung thô de ta cho na ami pi chum lo cho dung han mana hitile khatile tium lo example peace ground Prime Minister Narendra Modi hunga play card neu khat de ga ki choya we want S8 ya hita ga adom ding yong koi mam lo ta cho ichina ben sa chi pian ti ai le Prime Minister Modi hung chu nga yong chu coi màn SN nó sắp thấy lâu đu hết tiêu này lê cát bé cái chơi thấy chỗ nào cũng muốn silent protest bé bỏ thấy chỗ nào on the way à coi màn say ngầm lâu bị chứ là hello ông coi mà cho bỏ nôm lâu cho ale mi khát chân chú không gì sorry mi khát chân SA we want SA giá sắp mai lệ chú không gì hết giá ôi mò cái này thì họ ta bằng nè hắn mình lăng không nhiều này SA sắp ngắm chỗ nào mà itu nal ta kharum zo khonu nga hi how kipti ho hile kilomin how kipti khat bo bo win nam pi ngai lu ve kiti khat na koi ma cha pau pong hamum lo how kipti khan nung langa modi thu sei lai ta ham koi ma het pi lo wa nung langa we want separate administration tia in sab chu ma chu hung min thangin na to nan sei chu michael ke jong kalungel dan kha to hung ki to thimin pon at ma ta jong hin na ai le to tu mà sang xem hiện the bridge te hiện pu PS hậu cái hiện hậu pi vin na hi cha pa na hậu pi na pa na ipi tu pon na nei them ti hi na hin se din tin hi ma sang sun na to na se pu he jang loi koi loi nen se ale ama jong pu he jang jong hi ka thu za dan ba le warning am mo du da e ana to na boy the ding du da ti khat hi aum je hi dem na cham na thu hin se hi ji comment khel jong ai pon jong le to kan do chu w ste hin pu pi sau kip an ho pi nau na episode ni je nau mi ni chi na be na ko na ipi head do theding na ku ki jong na mi pi te adeng ai pi tu pho nu man pi detail ten hin se mà cha tek away be se yung chu om pon ai wangin pu pia so ki me na se hi election ai thing noi ki kum loading a kai hen thì các sen chỉ chỉ là chân sai cốt là hiện campaign ha chỉ riêng mình tu lại tay pu thằng hem hậu kịp thì các in campaign là sát tay là bỏ lên đúng không vậy cái bây giờ nhìn na tu lại tay ama ho in sung hậu kịp là ama ho in sung mà ai kịp thâu vin ale pu bao lên là lòng cho hậu kịp là mà in sung mà ai kịp thâu vin pu bao lên là tập chân pu bia hậu kịp cho
very close hi hon hin amani chuna takhat tabang ai jeng honen delhi ako na putien ho kip chu bjp lut nom lo ja cho ako do atet sa ticket no del pi hi ti ho chan ge yong chu in a heaven da ka sai nom chu pham ti le pu paulin la long chu ki resign sa ding ati yung la ki resign to lo to ang ki resign theng lai het ti yung na chen indication na pi ti na tabang in kalan ay paulin la nila ki resign de dinga kamukit pon ya chu emile SAUT del na platforma ay lo mes man cha khat weapon khat da na nei got wang wai hitalo danin kamu na ji na vet sa chu adi chu chi chu sai kit na hi le kampo pi la mi deputy CM kilata thing noi ji ngel ngel hikit na la ya KNF UPF president zinge nge khat nalai Manipur government na panga kita bang om kin nai ma pu pie so kip lunggel tet khui vet na hi la chun vet na hi la chun emle hoi ki resign han tu ya phat hi atin ala ki resign kit lo wai la chun alternative khat ama in sung ya ko ma sai ko na pu thang hem ma ki go kit na hi la chun free vote chi han tin na tabang na om kit nin chen vet sa chu ama to chu anna thlen do anna choice anna de hlen ta pu paulin lal ke ka chu ipiu mai tam a ke thei ke tapon ale ipiti ke chep ham ke thei tapon chekit le aizola KNO le UPF meeting ni ngong chu nem cha in cabinet minister deputy CM kila ja ka vo hai hetin avo hai wa chun a chi kit tho tho win mi pi vet tinga chun akito dan dana ku ki zo nam pi flag ti khat consensus decision khat aga la khom kit ni win ni pi chun ni pi vet dinga chom ho che to thawang dana kit ko tho tho na it's all about bluffing people and pi bolong le apa chom be se in kamu tapon am ho hi kamu dana hi ni pi angol bol nei me win kamu na a power a relevance tu bong kam vai ki ka relevancy pau ko in tek a hi thein dinga tu cha na ding me me a bol mai me hi tin kalan na hi chun ka vet nai le interview wa ko naw ka vet nai hi le min dang tam tan sei jong le critical view pi ding tam ta amin ai ma in electoral politics langa ka ga sei analysis ka ga bol chu ultimately at the end of the day a chai na le apoi piu ku manipur administration no ya imphal ching mai ronga MLA kai na ding manipur government na power chu na mai cabinet minister le deputy CM ki chu na mai ya pan la mai hi bo vet ti pai ka mu do ja ka ga sei no mai mai nangin election lang na kain ken pu PS interview na kan na vet na ko na hi mi tia ding Eliza to bang ham tin ka gel jeng in na pathian to 1 to 1 na ki ho the chaina leng pa du da ti vel hin sia le chaina zong leng ham ti hi kan gel do kha hin ai le adang hin Michael to na se na thu se la hin na se mi te lam kai ti emele te na se ti ang le hin minister adu da na tin a phar zong ki chai ding hita minister hi ding hi poi mo tin ten na lai ham ipya pha chom ding ham am ho de nga chu MLA khat ding nga chu minister title chu poi mo chula ex minister kai minister ti yes government hi chula khat se pu ding yo le minister hi no mu chula ya chu MLA ho ding a priority chu som gup la mi som de ni top 12 list la chu mi pang nom chula pu mo ya chu ale agel kho oi chula ho chun SAUT del na man thei ding am ti ai mo kai mat god wang wa amo ding a chu SAUT hi nai sai lo chu MLA minister ho ding a chu ale Michael tu anan se hi psycho geopolitics na psycho geopolitics hin next time le na muda na pu PS how keep interview na le thil so chum ho a ko na na hin muda na panin pu paule lal hi kai thei ta lo ding ana mu ham pu paulen la le le pu thang hem hi le they are from the same family na same family hi we hi nam ho chu it amo cha ka chu pu PS how keep ai kid left same family hi we he resign no han tu nong phat ka pin la ya ti ai le chun pu PS how keep chun pu PS how keep chun pu paulen la long ki resign han in the interest of nam ti khat pressure api na tamanga ka ga la bo win can connect the dots ka ga bo la ka ga sei tu bo win na em ta ki resign lo wa hi le alternative khat e ma same family side da in sunga ko na khat ma ka nei tho tho e candidate ding tin ta bang khat na bol da ning kamun ji choi bo win cha i sei politics pa chu na ya chu pu PS ho kip chu sei ho chu ka kai ma na hi le
a kêu thei long chun ka ve pon MLA ho hi ki resign han ti adei dan pa kap leu yinga sei dan pa ko na phadum na lai hi ti a sei dan pa chu ka ga reflect no me ki take away tam jong le hi chu pa chu ka ga view e ke chu na ye chu amo dinga chu in the eyes of the people mi pi vet dinga chu SAUT ka del jing na lai now ve lung tha hi win hi chen na dinga chu MLA hong phat ka pi ki design you win phat om na lai e ti na ta banga kala ja chu ka ga kai ma na ka ga sei thu e bo ve tuan nan se hi psychot hi ve na hi la tam zo hi ke ma he chen jong hau ki bhongen ana kai jing in na tuan se ben ain ko te ain sung mi ten tin ai le just a hypothetical question khat hin dong le na Michael nang malung gel na hin se di thu hin na India in independent anamu ti lai chun anamu ding kon chun na Muhammad Ali Jinnah le Pandit Jawaharlal Nehru hi contender ani honen isading a SIP pen UPS how kip din muna chu Mahatma Gandhi an hi na Mahatma Gandhi and Prime Minister hi hen ati ti chu hi jeng je hin ale ta chun azina hi two nation theory na tin na India and Pakistan a tin na hi tu history ho halkhat le analyze bol ho halkhat seidanin Gandhi in Muhammad Ali Jinnah hi first prime minister of free India hi na anapele Jinnah in Pakistan hi naum sa loading hi ti khat au min na hi chang hi muntam da jong mu the no min ai hin la Nehru hi anom pon na Nehru hi anom pon bapu ibola ke hi loading ham ti chen an se ti khara ki sen in the line of this history na ale sopi marte hin ti taute saikot ahi to kilonin sopi marte hin ki ho marte tu chung Asia movement bill na ding in saikot constituency a MLA ne kai sawin tile to ai se ti anom divem na mu na nang gel danin nom nai sai lo ve thing noi dinga chu MLA chu very important chu minister chu very important chu kisel na hi chu mo ho dinga chu I trusted I loyal ho bo chu pan sa chu me ji defending gun set na chu bo lu ya pa ya chi ta bang chu ibu kung ding chu koi ko ma ki pedo ta ke di ham pedo nai sai lo ve pumon ki chi defend na chu chi chu na chu ki that na ki man na ki vo a ki ve ya thing noi ki si ma thing noi pun che che nam ka ti no ta san nai sai ponte movement ta hi pon to na se te bang bo a hi na to na se na se ho ding be ma hi movement min ki pan sa hi ti hi nang na se nom hin ti na of course it's chui bo chula boy piu chui ja chu ken cookie ka hi ti an na tong zo si KWS cookie in P USA WSA Malaysia Singapore koi Delhi koi chau si hin pi ham na boy piu ti le sai ko na koi te ham khat family MLA kai na ding ai bo ve cookie ki ti adang om poi DJ piniam cha cookie to pu paulun lal cookie ong ke banglo pi khola definition no piniam cha khun thadong cookie hi atia wa pu paulun lal dang do khun cookie chu akt ho ka hi bo ve tha ki ho thado ka hi po ve ti wa definition chom chom a pe u chula pumon ale ultimately at the end of the day a cookie cho ka pam khom tu ya a policy a ki mat mong lo cho ale cookie in PUSA ka he poi cookie in P Delhi ka he poi cookie in P Meghalaya Assam ka he poi ipichanga bol wang wa chu Assam ho hi them chakhat ching thei kit no wa amo hi Manipur langtong distance ke bolu wa case o yong atum bia ka ke bol ve ti wa amo ding negotiate ke bol wa le neu tu chomia council khat be chu cookie min pa chu ka ki loi lu no wa gamanam thu mi yong le i thei ai chu mi dang zo si hin aboi piu chu koi ten cookie narrative ko na control la mi ti ai le ka po pi lo control zo di lo pi wa ultimately cheng se wa nga chu pi chu chu hin na ya chu cookie politics cookie sung cookie in pi cookie organization control bol chu ultimately saikot na hong ke pan ne saikot MLA politics a hong ki chai ji hi ja chu saikot
kite geopolitics psychot politics hi kitia to na ki sei ji ju chi chue bo ve ai pi chue le democracy tan na democratically elected na ki theng do nge nei tan marte tha do te chi te ho ki te tia vote bulk la pulap ma chi ai di lo ji chun individual la a ma choice a ki tha hi ta ji chun he chi nam te din hi ti ding he chi te constancy ti ding am ta po ye tu la he chi concept pa ko na hi you have to do away first na singa to zo te a ka hi ven ti vai di lo zo te ong cho vote divided hong hi ting ne chun zo te a ma la bo cho champur mang cho pai ti hon kwa he ti ong leo a vote no chu divided hi pha na chu puelam khau te vai phe kai ta chu la example ya chu ke ho nam ke ho a ti om thei po ye ti pa he vote na Indian democratic principle hin che adi po ti pa he ni pi no yet no ha he ale Michael chi tu chung na wai hem chen in lam ka hung visit ding to ki se UK ne ten press release hin bolu na chi effective dinga nagin cha thowam as koin ahon na koin na kha ham ki he ki talo cho to a chu sei ma banga chu na ya chu confusion nam mi pi hi we tan ya chu mi pi mo chun khau te ti yon le if platform mi na kha du ham ke kit loading abo ya bo hin UK ne hi chan ya effective ding ham ke lo SO group ho chun asunga UK ne cho man cho wa chi mi na chu an khawa kin PK so ke KW so and so ko to su to wa UK ne cho asunga support no vai effective di yeng ale cho to sithip mo bin ti effective lo di yeng SO ho thu ma yin SO ho hin public nga an so do chu mai tan ke no le jet aro chun asungai pi go nom ti pa chu welcome no ai ki hedi tai ai la tu ni tu phona ding at chai na ding in na tu ma sai nang jong zel ham khat na na lung di chenin logap na na lun ham jong ti khari speculation le rumors an homi na Michael chong laubi incident thu hin tu ma sangje ma hena zani khat binila dunga XMLA e sante dinga XMLA la very senior politician chong tham bizai na chong tham bizoi ama thu se na khat kan nga ya hilen chong laubi incident hi fire comes from the valley side ti khan a sei khat omin na he che sei na je chun arambai tengol te lam kai pu na vopi korong an ba chu alung hang hle jeng ni ti chan ham khan ho win hi lam ma chun chong tham bizoi chun ke ma ta amuna ka ga chen en ko ri ka ga bolin ti khra sen si ale chi ama pa sei dan to he chi thil so zo zo wa UPF le KNO ten na press release chung chona dem na hin ho to ita ka hin gela hi hin e sante hi amalem ho ki thamu dan hi dem hamo sung society lin hi ta na e ho chu namu chula the population of 5 lakhs sa cho champura ko 2 lakhs sa bangum ding kampopia 2 lakhs sa bangum ding ita chu concentrate ni wen a chu champur sung 2 lakhs population no ki to lo hi na pu mo noi tai vet nai ne a mai lei te chu 15 lakhs population na hi wen e ho sanga cho champur sanga chu 7-8 times population tam zo yin chu te e ho sanga 3 times population sang zo evet nai le chun chu ting le mo chu thing nui control la le kai area thing nui control dictate ti lo hin amo a chu free hin na yo lang to te ding a chu ya chu mi yo si chun free of mind chu anei je me hin ho lang sang a chu ya chu chong tham bi zoi chu MLA ang hi khadi pon BJP chief spokesperson anei khan ama hi gunda to bang on nei na background mo nga 2022 a chu uripo nga khu MLA BJP ticket na thu ma hi anamu lo hi na ja khu BJP against na to a BJP nong suspend na bola hin a suspend chu court na di point ya du da tam ta bolin ita bang mi khat chu hin a chai na chu biren against a thu se hin kanung kham ta chu pitidia ama chun phai ga ma ko na ki kap hi not from the hillside atile amount chun examine bol lu le phadi hin police na ko di kit pon na event na hi le tu hi issue hi politicize ki ha bol le tan aram bai ho to biren ya ka kap sa o hi ti po wa
tin tiếng mấy thế mà chú tiếng cái cặp này mới yên là chân thì lâu hi là hin na ai vào ngã chú bị tí ha thì chỉ narrative chân nó tệ tàn ai vào cho khiêm chăn chân cái government su thịt nó đi ngã cái cặp à hi tin xây kít nên na à lấy tí chú xây kít này là bị đến nông chân cái government su nó đi ngã peace process su đi ngã dễ được mà yung chú à cái cặp mỗi hi ale chilang hilamun zat nam nong cho ke ka mai a ticket hin a government tu zo si chun ka government lu na ding a chi ki bol hi ti a sei so ke vai le chun kyong ka het him je pon jong le amo sunga in internal differences sang ta au min na chi chung chang thu a hin na sa ta in idea ke ba lo na amun chi agency ho chun sei ma ba NIA api do hin NIA ho chun ai langa kun na hong ke ka ham ti chu an khol do te de we hin chân khổ đó tiếng nào chân thiếu đâu xí không cái chuyện tiền cái ngõ tổ này đâu xí có chấm khát vang cho substantive thì là substantive evidence thì tiếng hàm mà không đó tất cả cho chấm khát vang cho cái bị lệ tại cái ngõ tổ nó không riêng thì ngay hiện trong thăm bây giờ dùng có background Việt Nam hi là chân cái hết tập hồn ama dùng có tệ lăng mà nói hi ta lệ in chân lâu chân mà thèm khát ở buổi thèm ta gì à khu quay bên này bị a bol sai pi a bol sa am ke ta lo in mo sung ke ka yong ko na sa ta in ke boy na sa ta in au me mo sung ke ka ko me lei sung ke ka kon ulang kon opinion differences tam ta min na sa ta in ke ha bol le ve ti pa yong chu mu thei khat he abanin da Michael nang hi tang khul lam kai ho tong ki ho the nin na so pi pa ti ngam na zol pa asang ke sar holoi tong na ki ho thein tu lai ta hin ukru lang hin i boy ma jiang win na ken jong bang kom le ke so lam kai te panin hitin update kan la zin ina mi pi te he dingen ka hin update ka hin bol zin tu ma sang hin am ho jong thiuwin i ho lang ho jong thiuwin mulam kho hin halubin abani tin hong chein chom khar zowin lancha hin halubin emite am ho kho thum aki halin emite halam bang ke pon ke gin chana hi wangli thoro muli mali bruce lee ti ham echalang hi gamme na ka hin ka ging chan na ban mala am hon direct in ke ne bi ho so mo ngo pevin ke gin dan na chu gamme na english pau ki se inferno apa na ka hin ka ging chan tu ni hin jong ipiha ipi khoham tu ni ki homa sang jema aki hal khanna thing piha thing noi ti ha piha gam noi zang noi ti ha pi noi ha khat gam noi hi le kilom ka sain mol noi he mol noi zo he mol noi kho ki hal ki ni na chi khat ki hal khat ki hal khat ki hal khat ki hal am ho langa ki hal tieng le home minister pa e ho manipura home minister pa san ge ga pha e ho lang ki hal tieng ki head mosa ti ho chan ge ni ti no min na aban le am ho zong aki that ji ni ho lang zong ali ma bai yum ji vin abanin na sopi arambai tengol na sopi mera pai bi ten abran su tangkhul te la phu do hamna ken tangkhul mera pai bi ka ti jin asam rifle te ting den ji vin heti hi nang ma mu danin na ichan hlung ding ana muam one thing is very clear heading khat chu number one a heading khat chu pamiti ai le NSNIM hi faction ometi hi na head hin ke sang ayong na eastern flank NSNIM chu Indian government talks and he na MHA khut moya somehow eastern flank chun ko esot namiti ai le NSNIM ho chun 2016 kuma chun ibobi cho kap move ha kap move ukhul chan landing sa zo po ve ai ma 2017 election na chun vele chun NPF kai lo he NPF kai di lo he Congress a khata kai na Alfred MLA election chun veute ale Congress Alfred chu kon sot namiti ai le Hansi to Ramsan holoi hin asot cho Absalom ho hin asot cho eastern flank ho hin asot cho ya cho kai cho 2017 na chuna ale 2022 ang cho very small margin na ram muiwa kai cho Alfred in alel na cho very small margin na alel bo cho ka sa inom pen chu ipamiti ai le even sin NSNIM thakat ahin eastern flank pa hi Alfred na hi chikichi
2024 MP election na chun ve kit ni te pumon NSCNI min Timothy Jimmy ka sot cho na kap mu cho na Alfred cho chi ne yo si kap mu cho na ai ma cho ukhula chu ve le chun tang khul la chu eastern flank hat zo he eastern flank ho chun a zo he ale cho champur ho chun kukin pi ho chun Alfred cho sot no wa sot do ta chu la MP a ale tu boino ho hi vet nai le NSCNI chu Indian government level a chu ke ho chu la so le NSCNI ji a chu Dimapur dong chu nom ta senapati ro nong chu access in la hi chu la e mi ho adinga escalate do zo lo chu litan khela chu escalate sa lo chu NSCNI mo ji a chu NSCNI chu ki panta ta le Dimapura Hebron kem to phau ya na glen nong chmon chanham control na la yu ya at least movement logistic restriction tam ta am thei chu henge emi lang ho yang chen effort sa piu chu daily ko kampu pi kom ga hal go ho bang chu ko tu hon sa pai thru amat nu wa pi do uti ho ta bang bol chu na effort lang lang am chu chu ting le Nagaland chief minister pa to chun Manipur deputy CM nong chu mau ho hikit na lai hi ja chu ngem cha to hikit la kampu pi hikit le it's Dimapur road stretch ko safe and secure chu tu tu ala pinem cha bang chu deputy CM 2027 la hita poi pudi kho bang cha hita poi ko ham government level la ni initiative la ding tension kit ve thei cho pumon naw ka sei nom pen chi phem tile ugin pi ho chon Alfred ka sot do cho ai ma UNC to chun ki thau thei da poi ti pha na wa chu pu hanlin thang sei banga chu hem chan health ala wa state government health ala wa UNC to nei ke ho to sa na ti wa KZC to chun go ti meeting chu litan ja happening ai bo vetia asei cho that me nya chu separation day nya chu si hi ai le chun Alfred chu holai chita where is he outer MP 2 lakhs valcho champur mi pitian vote api pa chu kukin pitian endorsable pa Alfred chu hoilai chi ai stand flang cho photip theilo wa boina su sa jing ham kati chu aji chu NSCNIM chun boina asim na chu kang chup lang bo chu adanga kamson mi na ki lem hui cho chu thip ta cho ale song lungan halu wa chu NSCNIM min jong pinem chai na cho so la kukin pi to joint statement api a cha ko na chu NSCNIM chu thip ta cho na ale tunia hi eastern flank ho cho boina sim ho chu kukin Alfred mi cho Alfred chu hold do ta wa so thip ta wa ukru lai so pi sangam ho ko po thip sa tang eastern flank cho ma chu la NSCNIM hi ai le chun e ho lang kampo pi langa ho tong lai ngai ve tho cho ki ho thei cho hostage a mi 21 ho chu NSCNIM min mi ni ko to ki ne ko set wa lai ngai wa ha do tu thei cho ale mi that jing ho hi eastern flank ho hi yeng cho he che proxy hi ti ku kilam kai ho ki het mo sa go ong ibola ki het mo sa go wa he ta ho bol lo ham na hi chun ka sei no pen chu thil dang ai pon violence solution na hi lo ji chun hung zam ma azam ho hui mai pi do ti long mu lo choi hon ni hung zam jing chu ni mat cha facilitate pi zo yong inei lo chu in mun khat no free ai ki pi zo lo in nong cha sa pi zo lo ni mat cha pi zo yong ki nei lo chu ja chu mi chu zam da hen it ya hi le a crack su outer MP yong hi chu a constituency yong wal fret chun ai the ai le san flang cho ho pi ding ama mi nge a po thip ding ku kin pi to ko to keu to sang hai cho bol lo ji e ka ti ken ke mu dan chu chu he pu mon I have a different view na chi ka chu ทวนสิตรงทุกขัดเสียได้เห็นนะลำกับมีหลังเตียนมีหลังเตียนที่สุดกายเห็นตีตรงทุกขัดเสียได้เห็นไอ้เลยตัวฮิตแต่อีเซเทโลฮีอัสเดียวไม่เดิมอีสุดกายน่าฮีอสุมัยในกีฬาใจไว้แต่เดิมนะไอ้เราว่าทิลเลียนโจบอยน้ำมันขนาดจัดมันเทียงไงอินก็อยู่ฮิเดิมอีก็อยู่ฮิเดิมที่มีปีเตียนกี่เกี่ยวเห็นลังลำไก่เตะเกลดันเห็นตีนนะไอ้เลยไมเคิลอาใจนั่นดิ่งนะมีปีเตะเห็นตัวซุงตัวยุ่งกี่หัวลิมนะtopik in ki discuss ho zo sia pa na mi pite ko ma achai na thu vai tha khat hin seol nam mi pi te ko ma ka se ngom pen chu thil dang ai pon reality a ko na ki jam thei lo he reality face o hi tai to a hi mi pi no cham na ngai chao ve lam kai to mi pi ke ka hi gap len ta me na gun culture hi chi sot lo ding a hi him na thala by force a
ki force intimidation ki chi shot lo de survive shot lo de he chi ji chun let us prepare for the next phase of life khang tha hung ki pan di chu generation tha hung ki pan de he next generation ki pan na hi tai na chi ji chun hung ki pan na ding ku mu tin gel da u tin ta san u tin he cha ding hung ki go mu te hita ki gi to nam phu by force a ki bol tu khang hi ki chai tho tho de hi Manipur border fencing hung ke bolin tin, railway hung in tin, highway politics hung ke chai di so within 3-4 years khat hung de ta cho pumon. Railway hung de ta cho to hong sang chan hong sang ko na hung thun ting na chun essential commodity zo si cho by chen cha highway blockade adu da ki depend lo di cho hung de tan tin khang hung ke khel ding hi ji chun Manipur may hay ho to chun ichen khom ki tho tho diu chum sa hi tan het sa hi tan ki gel thau hi tin na new phase of life hum ki panding hin hi cha adinga hi min zana nei ta a e tit thein dinga respect le honor ta e tit thein dinga chu dignity nei ta hin ding nga ya poi mo e chi dinga hin ki gong so ke te ti hi mi pi ko ma ka ga tim nom na le phong do nom ka ga nei nom he ki pau me Michael tu chung itu phone ti dingam nang ma tu phone join angai lawon thil tam ta lam tam ta na phat som pi du ka ta sanin a chai na in nami pi te ko ma ka sei nom chu hi le movement in nei sewa protest march adu dai nei sewa lam kai jing ITLF le KZC te hin tu chung Manipur Chief Minister pan lam ka khopi hong visit na ding hi ito banga gial ham ti hi ananga utin koi ham ti he na dingin ana veu te ti hi achai ni da ka hin sei nom hin tin mun tina hi chi Michael Thuphon ananga hlo zo se na bonun si baile mangpha ki pau me Michael thank you pa pumon kyo